Bongi melo lako kita solanasang salama. Si umpu lante atu tani laumpu di puang saunanungi tu kadana. Mamalikan kumua anta tontong masake solanasang lan pandaranana puang. Taparanduki teka penomban tamenane lamai penanian kombongan 408 ayat pertama dan ayatnya pentalunna puang Yesu usi solanna. Pasambayangan laum basa surat madatu tama sambayang. Puang ti do suruga tu puang kombong lino namintu istinna. Ia tebongi totemo laki basa tu surat madatumi sia laki nanungan. Ia moto rondongkan puang penama sallo angki penombai komi susi pak porayami. Lasanganna puang Yesu kimas sambayang. Amin. Ya tu pak basanta ketebongi tu tiara jomai kadadian pasala 30 ayat na 37 saya lako ayat 43 karena puang. Na alami Yakub batu pira-pira tangke matanna kayu awara sia kayu badan sia kayu kastala anna sosoi anna pasura-sura napayan tu mabusanna tu dio tangke kayu yato. Ia tu tangke kayu mangkana sosoi naparoko pambok-bok sia roko pak pairusan. Tunani domba sabembe sayoniru uai dio tingayona. Ia ke sayoniru uai tu domba sabembe sirundu. Ia ke mangkai sirundu tu domba sabembe sikandapi tangke kayu yato. Anak anak dentu balo dentu samboratu dentu salempang. Nasarat kimi Yakub tumintu anak domba yato. Anna popentingoy tumintu anak domba siabembe. Lako mak balona sia mararangna lan tumintu dombana siabembe na Laban. Susi moto nani umpabu tu batu sangapa domba siabembe. Maabanan tu Yakub
tutai napasisolai dombana sia bembena Laban. Susi moto kesirundu oi tu domba sebembe malapuna naparokkome pambobo Yakub tu tangke kayu dioti ngayona domba sola bembe anna sirundu sikandakpi tangke kayu iato. Apa ia tu mintu domba sebembe tang malapuna tak naparokkoi susi moto ia tu mintu domba sebembe tang malapu napota Laban na ia tu malapuna napota Yakub. Mandumi sakendek-kendek na tu kasugiran na Yakub na urungan ni unampui ba tu sangapa budan na domba sebembe sia kaunan muane baine sia unta na keledai. Amin. Tema renungan tebongi yaitu mak tanga dan dibawa dalam bahasa Indonesia cerdik. Mak tanga batoran nama domi untandai temayagan dadi sia matarru umbuk kai kerini temai apa tamanasa ba tu bisa dikua kalando pak tangaranna. Yakub misa tu katandan kunampui pak tangaran kalando sia maluangan. Lan pak basan di pokada kumua unampui buda sapi sia domba belanna kalando pak tangaran. Sia mak tanga moira kana butung den mak pakenanna puang Yesu unnadai anak gurunna lan Matiu pasal 10 ayat 10. Pengkilalai kusua kome male susi domba lako tok guru ia moto dadi lama tanga kome susi ula sia lama bulo sang lampa susi buku. Matumbai anak alai pangaderan puang Yesu kumua anna ampui anak gurunna tu tanga susi to susi morakate tu sipa na ampui Yakub tu nasanga puang Yesu. Ia te pangadaranna puang Yesu napokada lako anak gurunna laung pakilalai kumua ia tu kadiswanna lamalim patale kareba kaparanuan dipasang tintin domba male lako tok guru. Ia tu domba kemale lako tok guru manasata emo nalalusu sainala namangsanni dari parallu na ampui anak gurunna tu tanga kalando dikuadaan nampeloi guru sipatu lan nampui tanga si tuang mak bulo sang lampa mak tanga tu Yakub lako Laban belanna napakena. Ia tu Rahel anak na Laban tu nakamora Yakub nasaro Yakub 7 tahun susi tu nasipatui Laban. Apa ya ton nagan nakmo atunna tanya mo Rahel tu nasorong Laban sangadinna Lea. Misa kalabian na Yakub tu mak tanga. Apa parallu napakalolo puang
Nah, da imi puang matua umbalana kua umpake tu tangana anna situru pak purayanna puang. Sipatu ki tula melada mak tanga. Umbaladi kua umpake tu tangata anna mak agak melo lako to senga sesituru pak purayanna puang. Amin. Pokok-pokok doa ulang tahun pernikahan yaitu Bapak Markus Tudang dan Ibu Elis Taruk Lembang, Bapak Israel Londong Pare dan Ibu Ernia Elias, Bapak Ruben Sapu dan Ibu Ludia Batan, Bapak Andi Prianto Taldi dan Ibu Umi Hani. Dan yang berulang tahun Bapak Paulus Gariting, Ibu Sri Astuti, Ibu Lia Pongsapan, Saudari Andaria Sapu, Saudari Yuliati M, Anakda Wiratama Septian M, Anakda Iren Tosuli. Dan yang ketiga Mama Fanya dan Mama Marcel yang dirawat di rumah sakit, Bapak Anda yang sedang dalam pemulihan dan kehidupan jemaat sehari-hari. Tama sembayang. Kuang ki do suruga, mak kure sumanga kani belana tontong bangkan mirondong lan mintu allo katuangku. Mangka mo kibasa sa kinanungan tu kadami. Ia moto lain pasakikan lan penanti. Angki tuo susi pak porayamni. Kipasambayangan tu suluki tu diona karadian si anakki. Ami tontong rondong lan mintu allo katuanna. Tikure sumanga duka tu suluki lan rampanan kapa puang tontong empasati. Kipasambayangan tu Mama Fanya, Dotoraya, siap Mama Marcel, Bapak Ruben Sapu, tu mentama rumah sakit, semintu tu tahu lan kamalaman batang kale, pasak te puang. Kipasambayangan duka tu kombongan, jong masamba, tu nasabai iwai, anna puang tontong, urondong lan mintu katuan. Kipasambayangan duka tu suluki tu jona multimedia, anna puang tontong, urondong lan mintu katuan. Kipasambayangan duka tu kombongan na puang tontong pasakeng, ia mote pasambayang ti puang tarimani sawa mintu na kisorong langsangan na puang ki puang Yesu puang pelabak kasalangki. Amin. Ramporan dan moto tek kapenombanta kure semangat tuatu makdin tani siupu puang. Denopa nama masena tontong rondong ki solanasan bom melo.
Rindu